susunan na wadi makado makoy na manyama yun ya boleh. Iya. Itu iya no narekemana to pandita itu riolo tuh ni samana itu ulama-ulama hikmah bisa tahu itu karena ada memang ilmunya. Iya. Merepat ya wacarma itu Pak. Maka dade ya kami misang sipa anak pertamamu dua sipa aku tuh sigaru. Itu anak pamulangnya sipa jelek ibunya ada di situ. Sipa baik bapaknya angka kutu. Jadi kami misang sipa anak pamulata sapa bani aga sipa makalilang kindo nangka kutu mandake. Sipa baik bapaknya angka kutu. Ya ko anak kedua si balikan na. Sipa jelek bapaknya angka kutu. Sipa baik ibunya melekat di situ. Ko anak kedua. Iya. Tahu ya paman rotisan. Tapi nak kada tutup pandita. Ya ko anak makunray pamulang ko tu indok na tulayolo mati biasana. Iya ko anak arwane pamulang anakmu ambok na tulayolo. Tapi tidak semua, tapi itu kebanyakan kalau dalam ilmu hikmah. Aja mau tak masalah. Aja mau tak kena di Pak salama nak de tidak selamanya, tapi sebagian besar. Makanya ulama hikmah itu bukan ilmu paten, itu ilmu kebanyakan. Wadi tarana-rana maka dawo ya ko itegere. Itu biasa dijadikan pelajaran para ulama itu. Kemudian ya rona matandre siri iya na sipa makan jala dapat iya na matandre siri na tayo insyaallah makunray din na nabukai auratna iya pa iya may masalah makoko ko media sosial nakan na ni hadesa na nabita makadang kataw matu pura milaw toba tapi din tarima toba na nasaba po nga latala subo nga ngijana tapi natungka mapitang yali na jana yan ang kalau makukan dosa melalui media sosial namo pura ki toba to yang katita rakam oko tu yan natuto din ya dampangi dosana. Iya, yan ang mega makokoy. Iya, ang kasiyasap berita hoax. Iya tiyasang berita hoax, berita bale. Iya, ang kato tiyasa prank. Aga prank bale to ya tu. Bale manang iya tu Pak Bu. Iya, iya si cede viral, ya si cede viral. Ya mana namanya masalah makokoy. Iya. Mudah-mudahan itu kok penranga. Iya. Taruh ni viral ko makanja mo. Iya, daripada viral dan masalah. Banyak berita hal, disaring itu berita. Aja na megala ada mita media sosial. Onroto na masalah na tema ko kumana man ni HP na patama. Di na nalapor ko po ng Allah Ta'ala. O ko man ni HP nang kacede masalah tapos makibos status. Uy, ay ko menyesal. Agak menyesal. Napay mapangewasi bala kay natapompenre ni status. Oh ternyata kau begitu. Tidak seperti dulu lagi. Maga ni kong kaduda mako menyawa. Sabar sayangnya. Anyo. Iya. Di situ. Iya. Tapi mako mati itu Pak. Ya kung nadapi ni patapulo itong umuro na telayase, ada di situ keinginan ingin menikah. Namo tu makunray meloto tolay lakay na ko to. Ang kato keinginan na, niye nadapi yero. Makete pubar kadua tania kalipatan 7. Pitu suri mas sampajang barasa iko 10 ito masuk kita hung 7 ke 2 14 21 suri maboting nasaba di situ 7 ke 3 ya kode naboting ko 21 sampai 28 marajira gini tumusuro ko ni 30 layase oko pitu matu 42 na pamelo si boting makanya namo pure boting melo to boting ko tu pemang jadi oko itu tajagay lakay tabua. Iya na makanja mo servis na lakay ta insyaallah de nakajili-jili. Iya na melo jo kata jama tabawi liman na tasapuy palipalin na napatales sa nyo mantar inda napatapoda kada salama kide ngutajang irewa de natakkalupa. Iyo po ko medyo kalakay na kaname na jo kana sadya kana. Anyo de merto. Iya. Ang kay pole lakay aja di pida susah ang kay pole ang kagaga na bawa jampuy masija ni surot tuda ko kadere na pay baw sara na mamak ko age podangi aga waki borang sayate kopi atau air putih iya bener aja kyo pole mau napa kadere pa talipokan pa masibis ka ubi manang kamana makunray pada wartawangnya makutana siapa aja iya
Magi Hadijah na masengarang. Denang ka na masusah. Ang kay nabita pole ni tay puro na paliw ko po pananapan na sapu-sapulo nagangka matinro nabita dena kedo Hadijah. Madari tati way matan na mas sinyawa na mitay lakay na berjuang memperjuangkan agama. Iyo po ka pang hindi baineta dena ka na paliw ko po pana pa. Dena ka. Na iya komeki mite roneta detako na magampang paliuban niyo ko po pata na patasapu sara na waruwarong sara na tapatan na papenadin na makotiha na makunre makuka urusan naman ni tayo urus ni sama ng urusan na tayo nasa kayano ko Jakarta mapadi utuna kayano ko jupan na nasa mapadilaka na ay pure na bo sa pedayano ko Kalimantang mapadido Chili na yano ko bone padalang kay laki na jamba-jamba denisang beko cara na happy mana minaita. Dito ka ko di ka mengaku upar sa memang layani suami tak dengan baik sempurna insyaallah suruga itu dimakun raya magampalada ya nama kanja mo sampai ja paraluta makanja puasa paraluta makanja tajagai wisyahwata na paridonya suami apami ya tapi gawe insyaallah maka nabi ta'ala naman sapa ikay ka pintu na suruga menola tama na magampang ya kung kajanda ko talumani apa digalakay na makiro agan na lo mo sa parido na lakay mo ko din nagalakay mo pagkanjakiban ni sampaja mo puasa mo si bawa syahwat jaga tiyan tiga insyaallah kau bisa masuk surga dari pintu mana saja makanya mamakun raya Pak Bu makanya perlu misabaray di makun raya iya ta bertahan mo insyaallah maka naman wapo je lakay ku pakoni ro iya mematumi tu jodota iya pak kami toje tu lakay lamba loading mak bicara to lima loli su capana de sakrake ketangana nanya apa tu makun raya tapa makanja kali-kali na nasa kije melolaw tapa makan tanu bawan ni itu tidak boleh memotong pembicaraan suami itu ada dampaknya biasa itu teh akan dapat diwatasi tembus lekana termasuk kista sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih meraja sakdamu na sakdana lakaimu jangan memotong pembicaraan ya kumana na ilakay ta sabara ki mamakolat tu pinapa ki mana na mabicara Paan kami to tumakun ray napay dua lapada na lakay na tapana sabuhan na sudah na sabla ay tapu kinru jeme lolawe ini penting sampai kang ya itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain tak kecuali lakay ta mataruh dia natarima di dani Pak kami tu lakay mataru-taru Pak ka kato tu pataka lupang kato tu patala kato tu manana terutama tu manana biasa pensiunang ko pensiun itu makanan na tu madari mapat ido Chili na bainena magay apa alena na masanginan na ya biasa waktu na de panapansiun o kumikantor manana rewa ilaw boleh deh namanya bicaraan na pak capunan na itanay tulis sulak mi mata na aja makutan nama di mana leleku na kay capu ni bicaraan na sisan na pansyung di na masangi mana na ni materu apa makomet itu pak angka itu ya tuh pak harus tersalurkan ya tuh makun raya si rasa lebih ada mesti na pau yan na tuh ampai na mo mak baca bali mana na to manonton mana na to waktu itu ya ronewe talusap bu minapatasap bu jadi na pura nama pak guru ko sikolangnya na rewa jalalo na mega bicara tatana yang dia na tu na mate pak capu nih memang di matinro ya makun raye ya na dia na capu na tinro tatak katulu-tulu makaleleang ya na tu ampai makun raye marepa katulu-tulu maja pak dia na capu na jadi komanda na iba ini tapasagi mana na maka taruh na capuri ya tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah tatang ka masalah Pak Bu dega rumah tangga dengan masalah maka dia nang kenapa ngewang aja tak cerita namo ustaz tompe ustaz dia na pacoy ba ini na lo macara mabuti nga Pak nisab kada beda satu nanan laki namo Pak Cama ang kamana masalah na Pak kuwa dega ka rumah tangga dega masalah na
Iya, dega kamana? Makanya teman teriolo, dega aga salo, dega aga lekoran, dega bulu, dega tupon, dega rumah tangga, dega masalah. Kami tahu liwa, tasilo si panerepa si ulah si rempa. Iya, angka tahu kemana makobami. Iya, pak itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Iya, nak dampai ku tapi dia nak lupai. Makanya kong kagak nama nana 5 tahun tuh ningaraman apa emang itu rewak manang. Iya. Napan itu nakutan mana tuh tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasih gak dan dega ningaraman ya tuh pajai dega na urusuk ya tuh. Iya itu namo tuh ulang tahun anak-anak dia tuh disang dia di podangi dia disang itu karena tidak pernah memikirkan itu ya pemakun rey nama-nama manang itu tanggal botiku tanggal asiku deh na urus ya rone ya tuh. Iya zaman-zaman nam itu na urusuk makanya tanpa sabar ilah kaita insyaallah ko makanja ipalayanata dena ka kita apalagi makoko tantangannya mereka itu bu annat tu arwa agato makadasera 1:9 makunrero nih ci dia roane sera makunrei siaga sayingata asera nape nak dare dia piga jandai we dia piga tercatai langsung karena iya nanya tu jandai bahaya lada tuh. Ya nanya mak baju ponco mak solara ponco toli kole ini deh roro otak nalakai ta ko ya tu naita upar sa meman ni kajagai meman ni keadaannya mak kokoy mereka tu pa ya biasa sandala mi ulawan ni nau tau ya mak kokoy namo lakai ni nau tau may ka pangalakai mak kokoy. Tapi aku makan jai servis ta insyaallah anggun di ruang tamu gesit di dapur seksi di kasur insyaallah aman terkendali itu. Iya tapla nih bu pakan jaki lengi paket aja na tulir daster dega mga dega modele na sa kadeke mana kitu sila daster sa kake kalipa na kay galo na kay kasabot. Iya na puji toje na pake na sama nyama macake pekon dal macake na 5 na sabon na tu ang kamu baju makai solio komanan lamari itaro ya panipake ko melo boting mak gaya makabalo melo lo joka ya ko kibolana de ka modele namo ani malam pu pale koto pada tikungan inga penya ibalo matandre iya oko kampoku de tona ko komanya de iya de pigage rumah gayang kemana ni ulawang ipake toko amas berjalan ya tuh lasai uluna lakai iya make cici si tonra kani foto nagang kasiku tasak lala jo kalau buting jangan berjalan penuh dengan kesombongan biasa-biasa itu perhiasan tadi makunda makeli cubu mana tuh bu anti makeli cubu rantai makeli cubu gelang sembunyi makeli cubu mana tuh cidi itu bamu bak cicing nah sebab yana rumah bicara cicingnya maka dia kuki pak jalo na temon ro cicing na wong kana tuh taroi aja na mau aku tenangi iya ya kuki anak 5 na de to patu gagah ya kuki jari manis na berarti tong kalakai na tuh iya kuki datu 5 na janda ye iya itu kan cici tengah kali cubuy iya jadi itu tomato riolo de nakutana na sampai romata milimana na sao janda yano iya na itami kana tahu pura taro-taro na tahu de na nakutanang iya na sa bangkatan rana iyo pumakoko uy pasagi manang de nagamisang iya kare. Padahal itu pesan dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang. Padahal itu baju toko ya nak baju celak tahu matawa tuh. Ya nak baju ri dia nak darah tuh. Ya nak baju ungu janda ya tuh. Iya, maku itu. Jadi dari dulu itu menjadi simbol. Iya naro tradisi mak bicara padahal itu mau lukange magi na to mala talo magi na to mala bura iya naro mak bicara bura malempu ya ko mak buwe lo kay jantun na jolo pita batungan na kaihlasa jolo mo pala jolo mak kumana tu iya naro mak bicara tradisi itu yang berbicara di masyarakat membentuk karakter asipak talo ko ya tu talo ito ngang ide na makanja libun na tapi ulaun na salakan ang kamana tu maknana iya syariat hakikat ma'rifat iya
asipa talo ko ya tu talo pa ekong ka talo iti lo ko manu enerangi ya ko mababoy de nan caji manu tetap mi man cajiti tapi ya ko jokay na curi manu anakmu poda makoro pa bu anak-anak kita patami pesantren ngeloko kiye pasangi kiye didi tongang itu de na barubah wakta na tapi iko mo barubah tapi agan na curi ampe kedo madecen na kiye na makito itu makna itu iya aja nih laba mau lu bawa malah telo daripada dari risau anak mun rito mana tu makai garupan na gatu gatu di pasero gatu di bakoro itu iya tapi makai luar biasa iya jadi upasangi ini kunci kemudian si disipak na nabita tala maku ya si disipak na nabita talawar rewa tala ya namo kumamaulu kia bana roti ngerang agah aja tasusaiwi pada tak rupa tahu yan aroyasa rahmatan lil alamin aja tasusai pada tak rupa tahu kenro ki monro iya ko imangi aja tasusai jamaata maka lampe bacaan na tahu nakan na asam urat imonri kanite tulitin tutu na makon yang kamu pilago aja iya aja nama lampe lada bacaata ko mancajimangi kemudian ia ko makmungi aja to sa sisaypu imang napay taluaya na baca to 5 semeni betul na rokok no iya ko maju imangin ng kaongko na aja maka din kasi ati mawat duhay iya pasangi iya nasaba itu ayat Al-Quran walaupun kolong seberat binas na palaulisu itu tetap ayat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah yang keluar dari mulut bibir mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya aja tak kada anu minabaca menyama tu surah pendek apa iya tu masyarakat ya tu jamaah na curi lalangati apa na pala ya ko surah malampe na dia nagagamis sa sambung ya kada di li ko mani kami umpikaw dahil sa gidi mabaca surah makay lampe sisa natasaka mamakoma ng imonri sale dito ka patuji meloy sambung dito ka mapalay maka na ba manijamay ko mani ba kami umpikaw yo poko kulualahu yan alese tapal na sambu magay karena nahapal yan na ito nakadabde usahakan jamaah ikut hatinya ke imam iya aja nama sesa ko panitia yaro panitia itu makotoro ustase makoto pacarama melampela ada carama musese jamaah rate macara masih sili ni menri utu na tay demo panapaja iya jamaah makoto aja to tasese ustase silalo na menri macara tu limita jang iya makoto lakai aja ta susai baineta susaiwi magai tuli suro macan ne suro aga nandegay pasadeg ngedega kasi aling gaga iya pa kami to lakay makoto maka cigo maka may balo me anre na memang rebali memang remanu memang rewaso ta sa pulo po misa buna store yan ang kalakay makoro bu bacang ni surayasi na masih jamakapo gaga apa ya tu iya ya kung kadita di aroneve talengi makun rayen ale na makataniwi 2 kalimat ya ko talingi ma ang kadita lay pabir itu ma ang kadita taroy amana itu jadi di makunre ko makadilakit ang kadita taroy aja tabalanci ko dita permisi ko lakita apalagi makadayala di ako kanton na aja lalo makadepa talinga jolo dita sa pulo sa bumeka malibali kadang ko kakanto ko aja lalo tali loki mali surara tabawangi lakita ali na pamalingi apa itu makunre ko milay di sa pulo sa bunan di 50 sa bunan runto nalaman ang itu dia kagak sesudah iya, biasa lah dia bisa ngukumanya ya iya mak itu kuncinya jadi talengi mak barakat tu pak di ekopure nakatani makun raya iya napa itu pak dongan makun raya luar biasa iya 3 kali lebih cepat diijabah jadi makun raya anak-anak tak tidak dongan pak makai ke makun raya mandari kalau kak macara mangka ni wae na pasipulu doang ustaz makai woi betan anakku agak memang biasa kadangkala itu karena dari orang tua matandra tuh pak bu ya nang kana nama bali-bali berarti biasa na tuindo na komeloy berhubungan pak pu bapak surong maka bila kena nasa di pernah mati lampu lacak jolo tagay ketika lele kakang aja lah kakku iya na tuh mak bali-bali tuh anak ekongka iya dito kakak ko pa iya
aja. Yang kedua, angkato nasawi maka tanga mabicara ustaz. Ya to situ komentang mak bicara cakar rudu. Iya, ya nang kanana 5 tahun ni 7 tahun ni 5 kadami amma apa lanro cakar rudu ya tuh. Iya, aja. Iya, makanya Nabi ta nasuruh ki mak jenne supaya tak dengi cakar rudu. Pa na cakar rudu makun reta berhubungan on rodara ya tu nana insyaallah. Mon rodara tu makun re makutiha matanga imak bicara tu nana. Yang katu pak burana mo ia ko jumai ko makato baitawe ala ki pajesi bawa madu ipacuru 5,2 napa to mala paje halus napa baca salawat ni gosoka yawana lillah na kapitu supaya dia cepat bicara. Iya. Ya ro, madu ya, tanya madu asli. Pak itu ko madu asli malagay ko latu boleh. Ya kalau lutu ipan newe berarti madu asli itu. Ya jadi madu dengan garam halus lagi sapungu kiyawana lilana bacangi salawat ko jumai ko makatok baitawe insyaallah itu cepat bicara. Ya kodena yero air sumur gars. Kalau ki Makkah umrah lo mengumrah ada di Madinah itu namanya sumur gars. Air tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah. Ya ta'ala tapi nungang insyaallah. Termasuk kalau ada orang di ru'ya yang tidak mau berhenti itu air sumur gars obatnya. Iya. Itu kami matotu we na nabi tak purana dogi khusus. Nah pasang maka dia komate kak ya matu mu diowanga. Dan siapa mengambil airnya itu diminumkan ke anak yang lambat bicara. Itu barakana. Biasa mau kata Allah tapi kalau orang Indonesia jarang. Kemudian yang terakhir maka daka onna air ta'ala aja tak susai pada terupa tahu mak bali bola ki aja tak susai pemerintah tak aja tak susai insyaallah. Ya ko iya na tu bali galut tak aja tak susai Pak Megato tu bali galu mapa kereng lalu mina aja tak pasolay na pujay pambatan na galu. Kato mako atu pura pi maco mo tay napa mapasolo way galu kato mako atu may garuban na tu Pak galu Pak may Pak ya Pak galu mato jadi wisang. Kemudian aja ki jamata iyan man ro batala dasar papadece ngi. Iya, papa DC televisi ki papa DC ngase, Pak Jarato je madece itu papa DC televisi. Iya, Jarato madece Pak Mega kelasina. Mandari kabal televisi sola minala na Pak Deke na Pak kamaja soli tahu Iya, de to na ko penra de. Ina tu nakada guru tajara tu papa DC elektronik madece Pak Mega kelasina. Iya, de to tapi de to gago ko di. Iya, ya Tomi makoy, ya ko malampuki insyaallah de. Ya kongka agagata dena berhaki malai sekoro natale sekoro Allah akan membuka pintu lain supaya rezeki itu akan keluar. Tapi ya kona wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan aja mau tepat turun mage Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar. Ya natu nang katau Pak Malasa anak pi Singapura napang ke Pak Burana angkatoi di anak tamalasa bodrek si mininu na paja nay ramya daw kiloro paja ni tapi anak tau sogi na de na ko Singapura de na paja magay makko me matoy rolasana de na sau ko de na no pole mabela nala Pak Mega ko na. Jadi makanya ajak na po Allah Ta'ala papasoy na pamaso tapaso memang sebelum dipaksakan. Pak itulah saya makomoto iya ini ibu-ibu aja tamaseke Bu aja tamaseke abasaki talengi andre bali bolata ta apa silelei tahu Pak itu tamaseke dia kasi ngarana ya ko mati dia gato terri on rojane tu to seke Pak namo to seke cacatoy. Ya ko mati to seke sikap bimite na laban law si masyarakat buru ni runtu asanna yan kat di patau biasa ye padahal buru ni buku-buku na aja tamaseke abas saki nasaba ya mitutuli na rampe tahu iya rawaran parangnya aja ni lemak ya pas sidakangi komeki malomo iya meki salama ya sidakangi iya masigi ta luar biasa Pak Bu ini sudah luar biasa ini panitia pasti ada dermawan yang berpartisipasi di sini makanya upasangi tabangungi pakanjaki masigi ya na makanya mo masigi ko tu kampung menre dale ya nang ka masigi ko tu kampung ede na tarpalihara makunruto dale ko tu sinre ka tu dale si kanjakan na masigi makutiha iya komeki mite dale ko tu kampung edupa sema ka tabangungi masigi wala na po Allah Ta'ala pakanjaki insyaallah ya ni onroy mak berejama turun ni baraka ko tu na ya tu balesue balaw ya mi atunan re ko anu masalah ya ko tapasu isakka na denanre
iya ti ampai pak aku magalu nga nang kabales manre balo lo po dami maka wajah ti asakan na jami menemuan retu sapa ko rode nak menjasa ka mengandrusu aja nanya tu mujama tu iya nanay sama to nanay sang naatan na po ang Allah Ta'ala na masikiri manang iya pa iyan dyan na din nasusak ka ito tatak makasolang iya lakay law sala anak siya mangkali nga baca motoro sila po aga ko may magay nasaba din nasupat tolak balana iya tolak bala ki buah iya basaki asida kasubuki basaki bali bolata ta silele ki supaya aja na sawe la salasay iya andre ki berjamaah dengan keluarga anak tatapatuda ngilakay tatapatuda manre ki si bawah mabela tulasay iya makokoy anak naman rekulon televisi lakay naman rekukay dire bayne naman rekula dapurang de ga baraka tak de manang iya natat de makokoy may kapaboy kembalikan itu supaya barakah penutup ya ko degagan tule male cara maku mapamulo-pamulan latu capana upasangi cidi sikiri aja tasalaiwi aga solawa aja nakura sisa bulalan na sesoy salawa agi idi meni bawah meki salawa ibrahimiyah meki salawat tibil kulu meki salawat syifa meloki salawat sampurna meloki salawat jibril meni bawah yang penting aja nakura sisa bulalan na sesoy napati law barakana insyaallah ia miko daraja tabutukan surah al-insirah alam nasrah aja nakura siratu lalan na sesuai tabaca napati law barakana aja tamasela makanan kamu ga zaman anakku matu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia yang penting aja nakura siratu tabaca surah al-insirah ia ko tulima susah rumah tangga atau lima pangewala kay tenang anak atau lima susah ina ataina aja nakura siratu tabaca lalan na sesuai tilawi barakana akan ditanangkan rumah tangga itu. Iya, ya kupuramana ni tamal kangiro na demo pamadeci macila kami memang itu. Akhiru kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.